Round one, fight! Ma katastrofa, ljudi moji. Pa kva se to zdaj dogaja? Pa tukaj zdaj neki govorijo, da je ena protikorupcijska neka komisija ugotovila, da Janša pa Janković sta kriva. Pa modela, da sta si prisvojila ful denarja iz MOL-a in ne vem iz kjer še institucije. Pa kaj je z vami, zdaj pa jaz sem čisto žalostna, pa ne morete mi to delati. Pa Janković nije kriv. Janša tudi ni kriv. Alo ljudi, pa oni so pošteno zaradili te pare. Pa vi veste, da Janković, ki je bil še v Mercatorju, da je vsak dan, kad kakšna ni delavka dobila denarja, je on vzel svog džepa pa jedel. Pa vi veste, da Janša 10 ali 20 let nazaj ono orožje, ki je izginilo, to on sam spravil na stran, da se ne bi zgubil. Nič drugega. Pa ne bi to delati, no. Pa jaz vem, da ona dva sta poštena človeka. Eno ga zdaj Janša, pogledajte, kako je on prišel na mesto predsednika vlade. Pa on je to pošteno. On je to z glasovi nas ljudi, pa mi smo njega izvolili. In on je čist vesten in dober človek. On še hod namašal v tisto nedeljo, kar ko že je. In Janković. Pa Janković je pol Slovenc, halo, pa je on saj pol pošten. Dober una polovica dol, aj uno tam. To nima veze. A pol je. Tako da ne vem, kaj počnete, pizdarji. Ne morejo biti oni nepošteni. Pa gledajte, kaj so rekli. Pa gledajte, kaj, Janković je mogel konferenco dati ven, zato da on pove, da ni kriv. Pa on ni kriv, jaz vam povem, pa on se ni okoristil MOL-a. On je povedal, da pri njemu ni korupcije in se ni okoristil na račun javnih sredstev. Ter da je sorazmerno povečal svoje javno premoženje. Halo ljudi, pa jaz njemu verjamem. Jaz njemu res verjamem. In on prav, da komisija prav, da je izvir premoženja znan. Oziroma neznan. Oziroma jaz ne vem. Ampak jaz vam povem, Janković je pošten. Janša tudi. Pa na dva zvečer igrata pokera, halo. Pa prejšnjič je Janša zaigral celo grosuplje, no. Pa mu je Janković vrnil, ajde evo ti, ne rabaš mi dati. Pa je Janša jim rekel, a res, a vi vidite to poštenje. Pa kaj se to dogaja? Pa jaz se bojim, da bo sta ona dva odstopila. Pa ne smeta ona dva odstopati. Pa jaz imam ful dobro plačo. Mislim, imel sem jo prejšnji let. Ampak vseeno, jaz upam, jaz vem, da bom dobil v naslednjih 10 letih službo. Tako da prosim vas, dejte stati za njima dvema. No pa jaz sem za njima. Ona da sta poštena. Pa Janša prav, da njemu plačuje stroške sin. Alo, sin. Isto Janković. Prav, moj sin je bankomat. Pa on prejšnjič, ko sem jaz rekel, kaj on imel kruh. Ni on imel kruh. On je imel denar noter. Jaz sem se zmotil, tako da se jaz opravičujem. Oprosti, res. Prosim vas, dejte. Pa veste, kaj je šel Jure? Jure je šel na Cipr, pa one smokle pa to. Halo? Pa če je Janković se zaželil smokle, je on šel na Cipr. Jaz ne vem, zakaj je toliko časa ga ni, ampak po moje čaka, da te smokle sazrijo. Tako da prosim vas ne, no. Pa od Janše žena, ona njemu rihta stvari. Pa veste, da je on kupil sebi unga Volvota. Pa 50 000 evrov je dolani. A letos je vreden sem 14 jurjev. Pa veste vi, koliko Volvotu pada cena hitro. Pa ni to Honda. Honda drži, a Volvo. In on je bogi, in on je že prej imel stare jajce in pa je kupil za nove jajce in zdaj čez 1 let so spet stara jajca. Tako da ne se zabava, fantje. Res, gled, država, prosim vas, da stojite njim, ker Janković je rekel, da bo odstopil. Ker on pač prav, da politična napetost ne bo drugačna, če bo odstopil. Jaz se strinjam s tem. Kaj bo pa? Kdo bo šel pa? Virant? Pahor? Kjer je ona? Kresalova? Ona sploh še obstaja. Vse veste, kako je. Čim njih ne bo, bojo druge vrane prišle. Tako da prosim vas, ne se hecati. Res, jaz sem čist katastrofa. Res. Kaj ne rečem? Držite se.